来看克罗埃西亚一间老人安养中心，伫7月22日的时阵，互一个枪手走入去乌白加弹，结果造成6个人死亡。这个死者大多数拢是90岁左右的老大人，伫这当中甚至阁有凶手家己的老母。也那目前这个犯案的动机犹阁咧调查。 警方由封锁线附近的居民是紧急防退离到封锁线外口。伫巴干半岛的克罗埃西亚，境内一个老人的安养中心，日忽然间，互一个枪手对院内的人员随机开枪，拢总是造成5个住户和一个职员，拢总6个人死亡，另外至少有6个人受伤。伫死者内面，甚至是包括枪手伊家己的妈妈，伊伫这间养老院是已经住满10年。 Evo naša mama, tu smo sestra i ja i brat i ja, 90 godina čekamo, ne znamo ništa. Stvarno za jedan mali grad ovo je strašno što se dogodilo. Pogotovo kad imaš nekog i kad toliko čekaš, ne znamo, evo baš svi smo u šoku, ja mislim cijeli grad u šoku je. 枪手伫犯案了后是随离开现场，警方嘛较紧来开始追捕，而且伫附近的一间咖啡厅甲伊抓到，佮查到一支无合法来登记的枪支。根据当地媒体报道，这个开枪的是一个退伍的宪兵，过去是有犯妨碍公共特殊和家庭暴力的记录，捌参加1991年到1995年的克罗埃西亚独立战争。 Pa evo, šokirani smo, to je zaista monstruozan čin ubojstva više ljudi, ubojstva majke, pa onda potom i drugih vrlo starih osoba, koliko sam ja vidio podatke, to su mahom ljudi rođeni u 30. godinama prošloga stoljeća, dakle radi se o ljudima koji su oko 90 ili malo manje od 90 godina. 枪手刚攻击的这个温泉小店，附近的居民拢是互相熟悉的。因讲因对枪手的印象拢是有攻击性和爱啉酒等等，甚至更有人认为讲，枪手开枪的目标都是伊家己的妈妈。克罗埃西亚政府嘛已经下令爱各相关单位合力来调查，嘛要求各会较紧来立法严格管制枪击。公司新闻新闻部编译。